Man, a bad man from UG. Call me EFC Excellency, Honorable Chance Survivors, aka the Bad News, Mr. Bad News. Anyway, so I want you to an palwar boss me good team word by Remo. That an palwar narumo kenny lobel in Willobel in ulu an palwar narumo ken. An palwar narumo ken. Nget ma ana luora yer walla chwech. Nget ma nego kum wakitibu ana yer walla chwech. In mere me nego mere kum enini. Ma pe nego tibunani. Ana luwere mi ngo jai. Ana luwere mi ngo. Nurum fudung. A bad man before ya. A bad news. Mr. Bad News before. AKA the bad news. Mr. Bad an ki komani jal I vor an jal. Wili wili an palu gen mo kan. An palu gen mo kan. Kono to bien ning an palu to. Da in la tien la cho ka ini luor to no in pe la tien la cho. Ki come kum la tien la cho ki come ini. Ka yen fure luor to no ini pe la tien la cho. Da ka churi wa wuchu ni. Churi wa niangu mabe ni an macharo aka the bad news. Mr. Birdman an paluor ngati mukikan. Da kache ana tiga lwen pia chuli. No an pa mer ngati mukikan udani jora. Udani jona. Pian ana ti bad news. Ana ti bad news. Wun jo mana en ma fupo nge an the bad news. Pocha an ba. Pocha kin ma ana nen kwere ba. Nero. Pocha kin ma ana nen kwere. Da pero pocha pe mwagana. Ana rajba. Ana rajba. AKA the bad news. And when you AKA the bad news, da. No gano come. No gano come now. No gano come. So, ini bien ki style man and me, AKA the bad news and in the ana bad we. A bit bad we. Bien bad news. People know. The bad news ka keju raj moma pedung tuere. Honorable Chance Survivors ka keji kumi raj nero. So, gien ma anda deg loya yedung chato kaka. Gien ma dung aka the bad news deg dung loyo en ye chato kaka. Gien ma charo kaka edung wow I aka the bad news dung loya nero. Kalo minge mukene ya gibien yen box ka yato an. A be bad wiwu. This time a bit don't wound kikomani. Wound kikomani. Kaya ngeni ini ramadong an bedong an nek ano. Bedong an paluor phone ba. Da an paluor ngar mo ken. Kone dire loyo an. Unyo dire loyo an. Papi wuri a bedong. This time a bedong. Gyomo ken mo ngwale nyima. Nanwe. AKA the bad news. Mr. Bad News. Pevunu. Da dana ma pevu wara nanwe. Da wun ma chara churi wun ngwete mo. Gien ma in pe rama pe ngwete iye. Gien ma in. Anani social media joma kene yarong ki bieno ya kamiyo tam dong. Ni gi bieno kamiyo tam. Ki joma kene ngwete le inini pikunyi. Mi ache ngen ma ini bichero kamiyo yere tam. Ke nen le vole kong. Nen kong le vole. Ka le vole pe tuwer ba pe temya. Wa poro boro na ka foyo. Na kuru style man en ya ini bieno ka warning down. Ka ki magi rajba. So ana geno ba. Kwa ngen ma muru la gwen. No geno lage. Ngen ma muru la gwen no geno lage. Yes. Ngen ma niang char lok li enini. Chobu niang ma bayarida. Ni ngen ma muru la gwen no geno lage. So ka ana bieno ka chiko boss mi team. Ka ana bieno ka chimu wang boss mi team. Unyo jomo ken ma ki bieno ka chato kaka. Ngeni no ana geno laga ba. Ngeni ana geno laga ba. Po tam ni ana bieno ma ki style man en ya mere me style man manut fo enini. Chara pa jomo ken manut fo ne ana we. Kuru style man ana bieno ma ana tiyo protected. Ma ana yupa. Da